ku mpande zombi. Reka mbere kurandwa ekipe ya Vision birumvikana akaba yitwa James Bienvenu Desire yambaye nimero 1 ari mu izamu ry'ikipe ya Vision Football Club. Yitwa Patrick Irambona na nimero 4 mu mugongo, hakaza umusuvani yitwa Rurangwa Mosi wambaye nimero 40, hakaza Stephen Boni wambaye nimero 2, hakaza Laurent Chimi wambaye nimero 19, hakaza Ndikumana Faustin Edgar na nimero 3, hakaza musore yitwa Rugangazi Prosper na nimero 21, hakaza Idausi Cyubahiro na nimero 20, hakaza Fabrice Shimwe na nimero 3, hakaza Musa Esenu na nimero 29, hakaza umusore yitwa Pascal Jolie Zabibo wambaye nimero 8 sore ukomoka mu gihugu cya Congo. Garuko bimeze kurandwa ekipe ya APR Football Club mu izamu yitwa Shimwe Pierre Mario na nimero 30, hakaza Nigena Clement na nimero 13, hakaza Nemugabo Claude na nimero 3 ni kapiteni w'ikipe ya APR, hakaza Ntimimana Yunusu ubwo ari mu defense kumwe na Clement yambaye nimero 28, hanyuma witwa Ndayishimiye Dieudonné bakunze gutazira Nzotanga ari nyuma ku ruhande rw'iburyo cyangwa se kuri kabiri. Hanyuma kabisa imbere abagatoya cyane hari umusore ukina hagati mu kigo muhanga yitwa Yusuf Seydou Daouda, umusore ukomoka mu gihugu cya Ghana yambaye nimero 25. Hanyuma kandi harimo umusore witwa Ruboneka John Bosco twamwisero ku binkondo akaba ari umusore wambaye nimero 27. Mahamadou Lamine Ba yambaye nimero 14, Watara Jibril Sheikh na nimero 10, Mugisha Gilbert Barafina na nimero 11, mu gihe wabita Mamadusi ari gutaha izamu ry'ekipe ya APR na nimero 9. akaba rero ari wa 11 babanjemo ku mpande zombi. Hanyuma rero byifashe gute ku bijyanye n'abasifuzi bagiye kuba abasifura uyu mukino. Akaba rero umusifuzi uri hagati mu kibuga ari umusifuzi witwa nde, akaba yitwa Patrick, akaba agiye gusifura uyu mukino, akaba yitwa Ngabesonga Patrick. Umusifuzi wa mbere igitambaro yitwa Mugabo Eric, umusifuzi wa kabiri igitambaro yitwa Nsengiyumva Jean Paul, umusifuzi wa kane yitwa Ngabonziza Dieudonné Kemanaman, hanyuma komiseri w'umukino yitwa Bushayija Paul. Akaba rero aruko bimeze. Rigan ubwitabiro babona gute? Ntago buri hejuru cyane, navuga yuko stade irimo nka 50% wenda cyane, ntago bigeze nka 40%. Hirya hadatwikiriye no hari abantu benshi, ariko aha hatwikiriye nta bantu barimo pe kabisa. Akaba rero aruko bimeze kanya match musifuzi Patrick arayitangiza tayari. Kapsa ngo turagenda duca no mu zindi match zabaye kabisa, tubabwire ko byagenze, ariko emwe muri match yari umuriro ni match ya ekipe ya Kiyovu. Match tangira rigani nibyo dutanga ikaze neza cyane hano ku kibuga Kigali Pele Stadium, ni stade yerere mu karere ka Nyarugenge, akaba rero ari hano mu mujyi wa Kigali. Isa 12:01 ikipe ya Vision ikaba iri gukina n'ikipe ya APR FC. Ni match komeye cyane ya APR FC bambaye imyambaro yabo y'umweru irimo akabara k'umutuku, mu gihe Vision bambaye imyambaro yabo y'ibara ry'umuhondo. Ikipe ya APR ifite amakuru y'uko Rayon Sport yatakaje umukino ku munsi w'ishinzwe na Mukuru igitego 1-0. Niramuka itsinze umukino hanasigaramo inota rimwe gusa ry'ikinyuranye hagati ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Birazamura bigakomeza uyu mukino ku rwego rwo hejuru, kuko na Vision irarwana no gushaka amanota kugira ngo irebe ko yava mu myanya y'inyuma cyangwa se muri zone ya relegation itazisanga isubiye mu cyiciro cya kabiri aho ivuyemo iyi sezo. Birakomeye, bifite uburemere, ni match ifite impamvu n'igisobanuro gikomeye ku rutonde rwa shampiyona ku mpande zombi. Ntacyo gukerensa kirimo yaba kuri APR no kuri Vision. Ni nayo mpamvu nani cyo gukerensa kuri Radio Rwanda gihari, niyo mpamvu match twayibahaye neza cyane 5-5. Rugangura arahibereye ndetse nanjye Rugaju, reka tumanukane ni kufura APR FC ikaze Rugangura kabisa. Sansana rigani kufura ikipe ya APR iri imbere gato cyane mu ruhande rw'uburyo hafi ya penalty kabisa. Aho ngaho niho Ruboneka agiye kwiterera ikarita y'umuhondo mbere yatanzwe, ari naho avuye ikosa. Ruboneka rukuba inkondo John Bosco mtoto wa Gatsibo, ariko umusifuzi Patrick aravuga ati bo witonze gato cyane, ndebere nimero wambaye nimero 7 tuze kureba ashaka ari wahawe ikarita y'umuhondo wa Vision. Attention Ruboneka riko gongo n'umutwe wa mpira ntiyabasha kuwushyiraho neza, mpira arenga no kurengurwa na ekipe n'ubundi ya APR Football Club. Attention, mpira no kurengurwa na Claude Niyomugabo mtoto wa Ruhango kapiteni wa APR.
rengura byigana